PC take over o asa ka pa PC ele manga company o le antanti la sa mai termina ai tele uma mai PC o venta o le PC o le put to call option agreement o le facility na o kele nga fa mai o European countries e failene yo IPP e le foi lá sa tu la no e foi le tato official do Yesidi e baba ai foi lá to ye ma mai se fa tu anga ile alternative lewa mai le PCOA ia pe e se femo sa mo e uma na le lo teni no le PC mo fa e mo tu se me se commitment no fai ala na sa uma o le o atu fanga malo fo sa tana baba ai matiro ati ma fa wa lo fa o ni agency ya fa ya na fa wa tu ya negotiation se le family ina le o ele te le na sa fa o le foi no tau fonga ma stemi mo le fa to ba ai ile to ina tau le skulu se ya malole no sai o tau tele le vai na le no le fu tu fisi tatu tu sai fa un manga le fu mai masila ai o mele o tau tu lo va mo mo le masila fa mo fi o le o mai il ma no no tele o mele sa ma tu fa no ko pa me wa le sa ai tamu fai e fa mamla pe ta yane li fe mo so wa no ma fo talai ona ole mele ti fa ko do to mato te e pe o ni tu inga ni fa i palmene ele pistao ngalo mane ministao so mo o le tampanile o quick markets le no mai so sonia sa mo pe o fa mai fo le o lo mai e su e tupi to mo sa mo ko ina mo le lona lo fa pe mane ministao so mama o le ala o mai kampanile e manga o le lima su 2 milion o le tapan credit a Samoa e manga e vaku e vai no o le ala le ma fatua e foli na mai e ai ni fenga fa ala tua e tai fo e ni cha pipi ale mela na le fi mana e fo le fa fa mo fie la Samoa le fa ma ma tongo cha le ala o tai mai le kampani ka mo ni ke le ele fai tu pesa mo tu compagnie pe a o ni fa sa no compagnie le mo dia tu la fono dia istani o mele le u pui ni iska o le la ko le pui le tono pa de fe mo su se tono pa ni a fa fo mai la ia la ina no compagnie a me pito fino tu sa mo tasi ia e sta tono e visilia lena e me tu ai mai so nga mai lela pia tania e tato fenga malo mana o fio sai apia compagnie nei le mai so kupe sa mo no lua compagnie mai va ko ma kupe ia ka kupe ma va ko la le ole lesi po inga iskao na le o mino men pe o la ko me ko ho e mo la ko kupe ale ka fa o sa mo e pega lá o se na sinal ko fa mo le ki va fa mo fi o le fa fa mo le tu o ga ma fa ko inga ni ya na se ya le o pe o me ala vale o le ka mo fa ya tatu o le fo le mai ila o sa mo ile nga lu na sa nga lu a fa su o se ke ka wo o le ki se fa no si o se mo pa le ka lu ko wo men fa nis ai e fa ko mo kan ai nga mai ma company pena o mele nga ia currency le malo ni so vai le ala le fa no ka ko man ka ko nga malo man e ave ia fa mo ia o ka mai no malako le nga sa mo ave se la mo ka nga le malo tu fa mo fi fa e pero se nga nga se ko sa ko kasi va mamino le pena ia ki fa no fa ala pu pe po inga mi ka ko malo le foi proket ya o me mo le o eta o le fenga fa la tua
E pe ona tau whamalama. Sa tātou tau whonga e pe o whenga whakawai malo. Whai tau whonga te rei o te terminaru whenga tau whonga. A mai foi no ilo ia tau whonga nau mai. Le foi la sa so ni man company la le recruit market i le tātou pulenga man malo. I le assessing o tenda singa mai po tau whonga. Ia maawele o whautuanga i le komite o tau whonga. Ia maawele o le whautuanga i le a foi kabineta. So le eila se whainga wha ala tua, fo le na whainga. O la nga ango se solo ai mo whainga wha wae transparency, ma accountability. O tua inga foi e wha pia o iei nisi o tamu whaia mo se la tō me mama i le mea. Te re roa iei po whea mai i tua inga na. Ai ona o le sa o si o temi le. Ia o te tau tino toa ui e le. I te reo le ngā runga sa whai mai le ai foi se anganga wha pēnā sa whai. E lawarunga whatinonga ngā runga. O le wha maa venga mai a mose e tisa tau mo fie mo le mamaru le tu. O te le wha maonia rā tu o ingai. Ia mai ne foi o lewa whai mai e o e whai le investigation. Wha solo le investigation pe a whai o tūranga na. Ia o te whai atu e le tau mo fie whai o nāne. A to yo ne whai na investigation to alo whai ni stupe. A o lea e panga tia le tunu temi ni. I le tau tau so i whanga ne le. Ia mana mo mola na e whamanino e le eise e whainga whaala tua i le whainga o le tātou tau whonga le o vanga na rua. E whate ia au ina ua sau no mai se tasi o Minster. Se whungu miliona le after the company le couple credit. Ai anu se sila ne le MOU na sasen. E ai ma se couple credit o involva i le whenga. Ma wa whenga na saini i o mai company le fesoasoani i EPC ma le malo. I le whenga o tau whonga. O le tūranga lea le whosau no manino ni stai bāinga lea i le commission na le a company lea le quick market. Awai e moni e isa ni e whai whua. A lato ofa le nau mai. E le eise se cost i le maa roma le IPC te tongi e company. O le lago komisi whako a maua pe a whai e successful se negotiations ma le awarding o se konkara. E peira e company le la award ai ai le peia le IPC o le maro. Aka ole le bottom line na sa kilo e o le kau le kisi. Awa le kau le kisi a fia o mai an komisi le company le fai le company le maro le kau fong. E peio ngai meanga o na fai sa o le masa o salonga ma le holi vole. E fia se kata company a o le mea sefe mo kako. O le kau ke vai se fumo mo senye le kau le uni. Tau ke lope fia komisi company o maua mai le konga lake. Ai kau mai i se fumo mo senye le. Awa fai ke le la ko komisi mo. O vinga kau ka foi le kau le kisi. E sa mai ana ko. Io maso salonga. A le tau o le mele e a whapeo la wala vei lalo le lako o le forensic audit toilet. I whatato mui naina i o la tupene i a wala whaala tua. Ia pone ui te risina fia i o kua. Pena i sista mata na whaia ai te risina fia. E maua umala i te mie. Ia e le kau mo fia hulwhai mo nana. Ia ngā mai ufa mai kua. Susuenga le sa moelo fona kas. Susuenga le leu ka ko isa i fota to no man ma lo pe mele ngam pa ma o ia ia ga ko fire fast mo la ko lo non. O wa ku ko pa su e lo mi na mai. Ke le no fa la ko mele forensic audit. Ia. Ai man tu ala. Le vela mai le amata. O le ala ka ko ofisini ni. Le no si ta tu pa me le vo pa pa ele. O ta i ya po kana. O fea la o fa Jesus o ngani o le te fata. Ai maria la, le sa si ia
stasi tu stale fatang long man pambia le so ile teni le sa si sa o mai ni tato so ena le to mai fai the forensic audit so ena yo ta upu mai ya tani pambi o ke lo ko fia ko ngame e si ko fisi ni ska ko fa ko no kinga o le ala ka ko wala ka ko fa ya le vela usa mo ya le firma di Faipule le vela ka ko ma le so ena ila ro la ko me ale le ya ma se ne fa le ko to sa ele ya ma se ne susu nga o me e la susu ya ni no ka te fo ya ko paso la ka ko whakakartea i whasuronga o le lato susuana ai o tatun i isi me i rungo mai i le sau le vanga le o whai mo le lato forensic audit e paul me le manai e manai o manino whafonga me le atunu vanga le sa fisi i tono panmini e me se foi o sananga niso minsta e pifo ni ngai o tuo ina e whainga malo ai me se whau rungo matanga luenga o lea sa ka wa vei ora o fioma le ke se me vala ko ya vai o le o fa foma le tonu pa wa me vo le e fesili ai la o fioma o lea le paseni o le tise o le fa nga tato e sau mai le sola sau mai tato le fa mai no le afi e fa mai vai ia matato pingi wen meu se foi le fa ma o le an pasene tu fatas o que fielo a fai suono se le unity ai non ma sai se ta va per ta non fa va le pisi Desse tal